turabafata nta gisivye muri leta twemeye yuko umuntu azodufatira umuntu aturiye umucanwa avuyeko tumuhemba 500 miliyoni tuzomuhemba uwo uzomufata ntuzocubeshera umuntu uko turaba ko ari ivyo none ko tugira nkete tukaraba ko ari ivyo mugabo ndababwije ukuri twayateguye neza kuko hakazofatwa batanu umuriro wadutse kuri bo bizaba biheze kuko bazora ba terrorisme murazi igihano ntaremwe igihano kirazwe kiraharuwe. Ikiganiro cyo kuri uyu wa gatanu aho tugiye kuganira ku makuru agezweho arimo avugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turajya ni Burundi naho turaza kuhajya hanyuma dukusanye ayo makuru yose kugira ngo tubafashe kugira mumenye byinshi. Ntago ndi nyine na rero muri iki kiganiro cy'uyu munsi ndi Jean Baptiste Nibishaka na Vincent Bishaka kuri mikoro ya kabiri. Yego Vincent rero mbere yuko twinjira mu kiganiro bimwe tugiye kuvugaho mu nshamake muri Minembwe hari kuvugwa iki? Muri Minembwe ibintu biri kwavugwa ni bitatu kandi bikomeye. Cyambere ni igihuha gikomeye kivuga yuko Sematama yaba yishwe. Reka tugaruke mu kanya tubabwira yuko bamwe mufite ibibazo bijyanye no kwivuza tubarangira n'umuganga Nzambe ubasha kubafasha mu buzima bwa buri munsi akabafasha kubona ibisubizo by'indwara zimwe na zimwe zitandukanye. Reka nkubwire wowe ufite ikibazo cy'uburwayi butandukanye waburiye igisubizo nta kindi rero aha ngaha hari Dr Nzambe akaba aherereye i Bugande ahitwa Ruzira aragufasha gukira indwara zijyanye n'amarozi, indwara zijyanye n'akarande, indwara zijyanye n'imyuka mibi, indwara zijyanye n'umwaka ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibi ngibi akaba abafasha rero ari mu gihugu cy'Ubugande. Ushobora kuba rero bikugoye kugira ngo ube wamugeraho ukaba wamuhamagara kugira ngo agufashe ni kuri telefone ikurikira akamenyetso ko guteranya 256 773 839 771. Reka mbasubiriremo nkubwire ngo niba ufite ikibazo cy'uburwayi butandukanye, indwara wanyuze mu buvuzi hirya no hino biranga, ujya mu bavuzi batandukanye ba kizungu ndetse n'abagakondo biranga, biba ngombwa yuko ukenera igisubizo cya nyuma cyo kutegereza kubura ubuzima. Igisubizo rero cyarabonetse. Uyu nguyu rero nkuko nabibabwiraga ni muganga Nzambe, Dr Nzambe aherereye mu gihugu cy'Ubugande ahitwa Ruzira. Nababwiraga rero ko ushobora kumubona kuri telefone ikurikira akamenyetso ko guteranya 256 773 839 ukakubwira tuti rero Dr Nzambe aragufasha kuri ubu buvuzi bukoreshwamo imiti yo muri Afurika y'Uburasirazuba. Yes, murakoze cyane. Reka dutangire rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndugu wapenzi watazamaji wa Africana TV, tuambie kwamba tuko tunazungumzia habari kutoka DRC. Ni habari zinasema mambo mengi kutokana na situation ya Minembwe pia na Burundi. Mimi jina langu Jean Baptiste, niko na ndugu yangu Vincent Habumugisha. Mengi tuanzie sasa Minembwe. Tulikuwa tunafanya transition kwa lugha ya Kiswahili kwa sababu kuko wengine wanatufuata au wanatusikiliza kwa lugha ya Kiswahili. Tunakuwa na wenzetu wetu, tunakuwa na marafiki wanasikia Swahili vizuri. Kwa mara yetu tunataka kuzungumza Mswahili kidogo. Mswahili kidogo. Tunajua kufanukiwa vitu vyote vinakuwa pale. Burya wamaze kukimenya. Pia na Lingala tu tutakuwa tunaongea. Nitaelewa kidogo. Utaelewa kidogo. Aha, murumva rero turi kuza mu ndimi zitandukanye kugira ngo tuganire. Muri iyi minsi tuzabazanira ndaza kubereka n'undi muntu uzajya bafasha nabo kumenya ibiganiro byacu bimwe na bimwe mu Gifaransa mu mashuri. Hajya bavuga Igifaransa bavuga français cyangwa bavuga français. Badufashe batubwire. Amasakunyesi n'amasakunyejuru byose bazadufashe tubiprononce. Keregeshwa umwihariko witwa Visit Goma. Ni timu tuzayitangira mu cyumweru gitaha. Twakoze linki ku bantu bifuza kujoininga kugira binjire muri iyo groupe imwe izaba irimo abantu 30. 30 nawe uzaba uhari. Hari site zo gusura nyinshi, hari aho gusura henshi hatandukanye, kwirebera uburyo umutekano wagarutse mu mujyi wa Goma, gufata amashusho no kureba ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi, kureba port ibijyanye n'amazi n'uburyo amato atwara abantu ajya mu bice bitandukanye, no kwigira hirya gato mu bice bijyanye n'ubuzima abaturage uko babayeho.
hanyuma bifuza kuba bakora bizinesi mu mujyi wa Goma mugasura ibice na bimwe mugafata icyemezo mukareba se transport imeze gute, umutekano umeze ute, benzi kari gutambuka cyane turirimbo dutoya aho ziri kuba zambaye amakaravati izindi zambaye amatisi n'amacongo akoresheje yayi. Reka rero duhite twinjira no mu kiganiro cyacu Vincent, hanyuma turebe kaduhere muri ibi bice bijyanye n'umutekano, situation sécurité muri Minembwe. Harimo haravugwa yuko ibitero byagarutse ari muri point zero, ari mu bindi bice bya ni point zero naye hari ni point zero na za Masisi, ariko hakaba hari n'ibindi nyine bitandukanye bigenda bivugwa byaterwa no ushaka duhere. Yego, reka duhere muri Minembwe. Muri Minembwe leta ya Kinshasa yagize icya iragenda irongera ikora kuri coalition n'abacancuro, noneho baragenda bazana ibitwaro biremereye bakora ibitero byo hasi ndetse n'iby'amabombe. Yenda duhereye ku itangazo ryari ryasohoye na Twirwaneho ejo, Twirwaneho yari yasohoye itangazo igaragaza yuko ifite amakuru afatika ashingiye ku iperereza bakoze yuko ingabo z'u Burundi, ingabo za FARDC, FDR ndetse na Wazalendo n'abacanshuro bongeye kuza ari benshi mu kibaya cya Pukan Dorsizi ndetse n'intwaro bagamije n'ubundi gutera za point zero za Minembwe no mu bindi bice. Vincent, birumvikana ariko se ibi ngibi ibitero biri kuba biragaragara yuko bishobora kuba byagira icyo bisunika byibuze Minembwe bakongera bakayisubiramo, nk'uko bavugaga Wazalendo urabyibuka bavuga bati na Bukavu ndetse na Goma. Ibi bitero biri kuba ni sabotage cyangwa se ni ibitero ko kubona bifite objectif yo kuba byakwigarurira ukurikije imbaraga Twirwaneho yakoresheje n'ibiri kuba uyu munsi? Abahanga mu byerekeranye n'intambara buriya hari terime bakoresha cyane cyane iyo bavuga iby'intambara bati iyo uruhande rumwe rwatsinzwe bagakoresha terime y'igifaransa bavuga ngo nous avons perdu la bataille mais nous n'avons pas perdu la guerre. Icyo bivuga umuntu ashobora gutsindwa igitero runaka ariko intambara bikazarangira yitsinze. Nubwo kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ayo mateka mbona ko atapfa kwikora, ariko birashoboka yuko bishobora guhungabanya umutekano w'abaturage ndetse n'umutekano w'inzego za Twirwaneho nka kiriya gice, mu gihe Twirwaneho itaba ikomeje gushyiramo imbaraga zifatika kandi zifite intego yo kugira ngo bakomeze guporoteje abaturage ndetse n'igice bafite. Ariko muri iki gihe icyo navuga ni ibitero bigamije kudemoraliza no kudestabiliza ibice Twirwaneho bitagamije kugaruza ibice byafashwe. Kubigaruza byo nibyo nakubwiraga nyine, urebye ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na koalisiyo yabo ntabwo mbona yuko icyo cyahita kiba. Aha, reka rero dusesengura aka kantu. Impamvu narishyizemo iyo challenge ni ukwerekana yuko bigoye gute rero. Amakuru ya mbere uyu munsi ari kutugeraho mbere ko twinjira muri iki kiganiro ni uko hagiye kubaho guhuza Twirwaneho na M23 bikaba igisirikare kimwe. Ibi bikongera imbaraga, urumva urugamba rurimo kuba nta Twirwaneho nta M23 muri ibyo bikaba igisirikare kimwe cyuzuye imbaraga ngo hagamijwe kugira ngo bapuse kwerekeza muri province ya Tanganyika. Icyo kintu kigeze kinagawaho, abantu bigeze banakigaya bavuga kuri AFC Twirwaneho baravuga bati kugira ibisirikare bibiri bitandukanye bifite komandoma itandukanye, kubera yuko MDF Twirwaneho urabizi ko ari ishyaka rikagira igisirikare cyabo, bashobora kwakira amabwiriza avuye ku banyepolitike babo, bikaba byahabana nuko abanyepolitike bo muri M23 batanze amabwiriza afatanyije n'igisirikare cyo muri Armée Nationale Congolaise, bikaba byabagora kuba ino ntambara bahanganyemo na Kinshasa bayitsinda. Uyu munsi bari kubumwe, abantu bagatanga igitekerezo rero mbere nyine batarahura iryo tangazo ritaratangira kuvugwa, bagaragaza yuko igitekerezo cyiza ari uko bahura M23 na Twirwaneho bagakora igisirikare kimwe, cyakitwa Armée Nationale Congolaise cyangwa cyakitwa Armée de Révolution, bakitwa izina rimwe. Noneho n'abayobozi muri Twirwaneho usanga ngo abantu bo muri Twirwaneho ibyo byo ntago bishoboka. Ibyo byo ntago bishoboka kuko niba MRD Paris ishyaka ntago ryakwisenyera muri igisirikare, ariko birashoboka. Ariko impamvu bitashoboka ni ukubera iki? Ni ukubera AFC ni Alliance Fleuve Congo. Alliance rero ni ihuriro. Kuba MRDP yaragiye mu ihuriro
ni ibintu byumvikana. igisirikare se kitagira nabyo bakagira igisirikare nacyo cyaguma ari kiri kuri MRDP, ahubwo igihari ni ukuba izo ngabo aziri inike zihu politikema. Urumva kugira ngo ibyo Colonel Nanga yavugaga nuko ubu burasirazuba bwabaye intangiriro ya revolution, hazazamo n'ibindi. Ushobora kumva ejo irya Moise Katumbi naryo ryinjiye muri Alliance Fleuve Congo, ukumva ejo havutse n'irindi, ukumva haje Rivenza, ukumva haje Ribatiza, zose akaza agahuriramo, n'ibyo bisirikare byose bikaza bigahurira hamwe, ariko buri cyose gifite autonomy yacyo yenda n'umutungo wacyo. Gusa objectif ihari ari ugukubita kugira ngo bahirike cyangwa se bakureho ubutegetsi. Genda kigaye icyo ngicyo ko gigoye mu gisirikare, kuba buri wese yaba afite autonomy yiwe n'undi akagira autonomy yiwe, byagorana kuko none ihuriro byaba bishatse kuvuga ihuriro rishobora kubaho ihuriro mu buryo bwa politike nyine, buri shyaka rikigenga nk'uko n'ubundi tubizi bimeze muri Alliance Fleuve Congo, ariko mu buryo bumwe bufatika kugira ngo babashe gutsinda bakwiye kugira igisirikare kimwe, kubera ko hari ikintu buriya ntabwo bishoboka. Njye niko mbibona, ibyo bintu ntabwo impamvu uri kubona bidashoboka nuko impamvu yo kubona we bidashoboka, urugamba ruri imbere rurasaba ngo hagire urugero. Kabana sobanura igitekerezo cyane uvuga ko icyo nakubwiraga. None se uyu munsi ushobora gusanga ADF yihuje na M23 mu gukomeza urugamba rwerekeza muri Kisangani, ADF kareka ibyirimo. Urumva mbona ko byakwiye oya, ni urugero nguhaye. ADF ihindutse nayo ikagira umugambi nk'uwa M23 bakarwanya leta ya Kinshasa, ni urugero. Nibarwanira ntiyaguma ifite umuyobozi wayo n'abasirikari bayo, kandi urugamba rugenda nuko uhuje ibintu bidafitanye isano cyane. Biriya ibyo ntibifitanye isano ko biranakomeye kugira bihuze. Ni urugero nari bamwe n'abatera aho urumva ni ukwirengera nyine nibyo mvuga nanjye. None se umwanzi wa Twirwaneho niwe mwanzi wa AFCM 23. Okay, niyo mpamvu bakwiye kugira igisirikare kimwe, none n'umuyobozi akaba umwe, batavuga ngo twebwe ngo dufite ihuriro duhuriramo ngo noneho ngo turaza kuza buri wese agira amabwiriza. Kandi muri Kongo hari multipartisme nikwiye kuza mu gisirikare, kuko multipartisme niza mu gisirikare inyungu za politike zizatuma igisirikare kidakora. None se uko hari coalition mu ntambara iri kubera muri Kongo, Uburundi ntibiri ukwabwo, ntibwumvikana ukwabwo na Wazalendo kwayo, niyo mpamvu nabo byananiye na FDL nayo niyo mpamvu badatsinda, niyo mpamvu badatsinda. Ariko ku rugamba kubera ko komandoma ari yabeje. Uburundi bugira komandoma yabo, FDL yayo, Wazalendo yayo, FARDC yayo, abemerceneri yayo, ariko hariya komandoma ari imwe batsinda. Ariko uyu munsi n'impamvu Minembwe yafashwe, n'impamvu Minembwe yabohojwe, no kubera ukajagara kari muri coalition ya Kinshasa. Oya, M23 na M23 na Twirwaneho babaye umusada. Oya, kandi Rugabo yarabyemeye, barahuje bagira komando mimwe. Rugabo we amakuru yatangaje yavuze ko bahawe umusada na komandoma. Urumva ni ibintu bibiri bitandukanye. Umuntu aragufashije kugira ugere ku kintu runaka. Oya, ntabwo mbyemera, kubera ko kugeza uyu munsi Freddy Kaniki urabizi yuko afite ofisi Igoma. None se multipartisme nyine cyaka afite ofisi Igoma, aho ribona ritekanye. Ubu ngubu ushobora kumushyira muri nimero 3 ziri muri AFC. Urumva, ariko urumva ideology ya AFC na ideology ya Twirwaneho zose ni zimwe, ntabwo ari zimwe. Ahangaha mutubwira muri commentaire aho mubona bitandukaniye. Kuri ngewe mbona ntaho bitandukaniye, kuko bose bararasa imbere. Umwanzi numwe, itinerary nimwe, objectif nimwe, n'impamvu bafite bose nimwe. Ntabwo ari kubyumva. Oya, politikoma harimo ibintu bitatu hari. Ibihe politikoma urebye Twirwaneho uko ivuga yuko yo ikigamije ari ukurinda abantu babo gutyo ako kantu niko kabi. Oya, ntabwo ari byo. Ideology yabo niko bababeshye. Oya, uvuge nkumvise n'ijwi rya Kaniki abyivugira. Urumva igihari ibi ngibi barabivuga nyuma ya massacre na genocide yakorewe abanyamurenge igatumba n'uyu munsi bakomeje kwicwa. Ariko mu by'ukuri ni hamaze haramutse hamaze kuba zone libere igihe abanyamurenge barimo. Utegereza ko Twirwaneho yahagarika intambara?
ntiyabishobora nyine yakomeza oya ntabwo icyo bita kujya kurindira ntabwo yakomeza icyo bita kujya kurindira kure ukurasa ntabwo yakomeza ugiye wibuka ko Colonel Nanga yabitangaje mu gihe rugabo yenda ndaza kuzana iyo interview mu gihe bibukaga hano ejo bundi abanyamurenge baguye mu Gatumba bakorewe jenoside yavuze yuko nta mpamvu ari ugukomeza urugamba kugira ngo ibyo ni byo AFC ivuga ariko rugabo bwewe mu ijwi ryiwe ndaza kurizana ryumva yaravuze ngo tuzarinda ahari bene wacu igeza hirya intebe icyo nicyo gituma nyine Kiripa wumvise ko mvuze ngo igeza hirya intebe twimuke icyo cyo kuvuga ngo tuzarinda ahari bene wacu ni ikibazo gikomeye cyane gishobora kubangamira na ideology ijwi rye rirahari ibyo ishobora kuba byarabaye reka inzozi za MRDP zigitangira kwari uguporoteje abanyamurenge urumva ubaye ideology none oya umva se kwari uguporoteje abanyamurenge kubera ko agace ubundi barimo iminembwe bifuza kugira ngo bigumire ntawe ubabangamira uyu munsi rero nta nubwo hari hakaza indege ntabwo hazaga indege ngo zibarasa amabombe habaga kuza kubiba inka ndavuga icyo gihe muri za demi urumva rero icyo gihe niba bari bafite iyo papasi yo kuba barinda kugira ngo bigumire aho ngaho mu misozi y'iminembwe uyu munsi hakaba haradutse indege haradutse ibifaru Uburundi ntibwari burimo Uburundi bukaba bwarajemo nyuma y'indege hakazamo n'abamerisoneri FDR yari ikiri ruguru muri Masisi itari yamanuka ngo ijye muri Minembwe ikiri muri Goma itarafatwa itaramanuka FDR wabizi ko muri ibice byose yamanutse nayo yari ariko yari ikirwana Masisi zikaba yamanukanye n'abarundi bavuye mu misozi y'Imasisi bamaze gutsindwa za Sake na Minova urumva ibyo bintu ayo makuru yibuke ubu rero ni ukuvuga ngo uyu munsi twirwanaho byaje kuyibana birebire biba binini itangira violence yo kurinda abaturage babo kuko ubundi byatangiye bibwa inka urumva batangiye kubamenasa mu ngo barimo bagafungira abantu babarinda babakatira aho batagomba kurenga uyu munsi rero byarengeje igipimo aho baje kuraswa n'indege itangira kuba nk'intambara ya Amerika na Vietnam urumva uyu munsi rero ikiriho nuko bakaniye bati none ubundi turasa ninde ubundi batangira bibwa nicyo nakubwiye none uyu munsi bararaswa n'indege ziturutse twirwanaho yonyine itunze ubumwe na M23 byariyunze ntabwo biriyunga byariyunze bihuje umwanzi na etinire icyo navuze kwiyunga guhuza igisirikare kikaba kimwe ntibavuge ngo twe tuzakenera umusada uva hariya wowe ukeneye ibyanditse hoja sinkeneye ibyanditse nkeneye n'ubundi bikora nk'uko ejo bundi byabaye bafata za ubundi sevensa turimo turapfa iki wagiye ku rugamba aho barasira ukareba ko batarasa begeranye bande hariye mu 23 ari natwirwana ukareba ko batagira kuri extended batari hamwe genda byaba byarabaye nyine ibyo nakubwiraga yuko ejo bundi je ndikubwira byarabaye rero ko byarabaye naranabibonye rugabo icyo avuga ko ari umusada hari ibintu bitatu hari mw'iyi ntambara birimo muri coalition ya AFC harimo imitwe ya politiki itandukanye hazazamo n'iyindi nkuko nabikubwiraga ushobora kumva muri Kasai Oriental havutse yundi mutwe nawo ufite intwaro none cya kabiri harimo igisirikare cyatwirwaneho hakabamo n'icya M23 ujya wumva bifite n'amazina atandukanye njyewe ikintu mbona cyatanga umusaruro umwanzi umwe nyine icyo numva cyatanga umusaruro ufatika ni uko igisirikare cyakorera hamwe kikagira umuyobozi chef d'état major umwe uri kubyumva none n'abayobozi bakabavanga tuvuge twirwano nibi irwanira hariya ugasanga umuntu avuye Masisi agiye kuyobora muri mwabari abasirikare bari hariya ntihabe ubuyobozi bw'abantu bamwe hariya n'ubundi biriho sindabibona kuko iyo mbonye gute utajya ku rugamba oya itangazo bajya basora wowe uri gushaka ibyo mu matangazo ubu ngubu kumva ngo Colonel Nsabimana yavuye hano yagiye gukubita nibyo tureberamo umuzarendo uri muri ho plateau urumva nta gitangaza kirimo ariko kujyayo ni byandi yagiye utanga umusada ngiye cyo mvuga cyatanga umusaruro neza nuko iyo uko abo baturage bose bivanga abantu erega buriya hari ikintu abantu batajya bavuga kiri hano abantu banenga twirwana bavuga ko ari igisirikare cy'abantu bamwe oya ntago ari kibazo none se ubu ngubu ejo bundi tubona Kanyuka ari muri Minembwe yaragezeyo yaragiye kubasura ntago ari kubasura yari mu kazi nyine agiye kubasura akazi nyine kubasura mbese ari wabona hari umuyobozi mu gisirikare cyatwirwaneho wari wabona umuyobozi uvuye Masisi ubu se
ubu se generali majoro sultani makenga najya minembwe azaguhamagara zagiye kubasura gute se ni zone operationnelle nyine nibyo navuze ikintu ndi kuvuga ntabwo wanyumvise twirwaneho ko yatangiye ivuga yuko baharanira kwirwanaho ibibazo bari bafite byari bijyanye n'ayo magambo na n'ubu ibibazo byarahindutse ntabwo birahinduka we structure yaho uko ubabona no kuri tero ubona ko bitarahinduka ntabwo ngo byatangiye ari ubujura babibi mu buryo bwiza rero kugira ngo bihinduke uyu munsi noneho hari kuza kamikazi indege kugira ngo banagaragaze ko bihindutse ikintu cyaba cyiza structure kugira ngo nabo babanenga bere kubanenga nuko iyi twirwane na M23 babivanga ubu bari kumwe yagira umusirikare uvango mvukana ugomba gukora ubu bari kumwe ibyo nyibyo ntabwo ari byo uranyemerera yuko se abasirikare bo muri twirwaneho ari abavuka hari gusa abasirikare bo muri twirwaneho se uko basanga kano kanyi Masisi ntawe uvuka Masisi uya barahari benshi cyane mizina rimwe ntabwo none se njye mfite nominal cyangwa urutonde rw'abasirikare ikintu ikiri cyonyine muri iyi ntambara muri iyi zone ya East nuko harimo ikintu kitarimo kureba ubwironde ntabwo ushobora kumenya izo rekiritere mazibaho ariko ntibigutangaza abana b'Imasisi ubasanze ari biyongozi na ba komanda muri twirwane ntabyo uzi batubwire muri commentaire bande se yabadukurikira se niba afite y'abana ubu ngubu nukuvuga ngo bari abana harimo abakomando ndabyemera byo nta kibazo hari abana b'abakomando muri M23 bari muri twirwaneho baravanga iyo nka M23 ntabwo bizi reka tuvuge kuri iyi ngingo muri commentaire ubwo baraza kuza kutubwira gusa amakuru ngewe mfite nuko M23 na twirwaneho bameze gutya ariyo mpamvu ibyo nta kibazo turabizi barwana bisada bombi aho bakubise ntago bahusha hanyuma ikintu kiriho kugeza uyu munsi Vincent nuko iyi ntambara irimo ibintu byinshi kandi ibihe birebire ndakubwiye ngo uzabona Kisangani Mbujimayi yena no kugera Kinshasa hakuseka niba intambara itararangira byose biba bishoboka ariko byo simbona yuko M23 uri umwe mu bavuga yuko FARDC yakora reprise strategique ikagaruka Igoma bigoye ariko kuri wowe ubona byashoboka 10%. 90% twirwana nayo mu 20 uretse 10% rero noneho amakuru naguha nta na 0.3%. Niko bibona birashoboka buri wese agira perception yiwe ariko ngiye 10% ndabibona 10% ubigeranye nyine na 90 nawe umve 90 igihe bizashita 10% ikabatsinda kubera imbaraga zaba kubisa aho zagiye se niyo mpamvu nabo bafite gake nyine barangaye ariko igicumi ku ijana nta burangare na butoya mu 23 zishobora kuba ubundi yaravuze ngo abanyamurenge 95% bari inyuma ye banganyijwe n'abanyamurenge 5 batamushyigikiye icyo kintu nuko cyitondera ibyo byo birumvikana ariko icyo rero niba 5 bangana na 95 murangaye n'ubundi iryo 10 ryarenza imbaraga 90%. Reka tunahita tunyaruke tujye nanone ku makuru biravuga yuko hari indege yahanutse n'ibivugwa hari indege yahanuwe wari uhari se kandi Rugabo yabivuze yavuze iki rero yavuze ati koalisiyo ya Kinshasa ikomeje ibikorwa byabo by'ubugome yarashe indege y'abasivile yarizanye imiti n'ibiribwa ku bantu babikeneye hano bamaze iminsi batabibona ati bitaro iki nta miti bagiraga byari bije ariko Kinshasa irayirasa ikoresheje misile ati ibyo kandi bibaye nyuma yuko EGVM ije hano ati n'ibitero birimo byiyongera nabonye n'abantu bashingiye kuri iryo jambo yavuze ko EGVM ivuye hariya ko bakemanga MONUSCO ko ari ishobora kuba yaratanze amakuru kwiranda y'igikaraswa none leta yo ko harandi makuru kubitangazamakuru bibogamiye kuri leta bivuga yuko iriya ndege ngo yari itwaye bavuga ko ngo iriya ndege ngo yari ya M23 ngo yari itwaye intwaro leta nyine ni kwivuga nta kimenyetso yigeze bitangira ariko nayo mu 23 no twirwaneho nta kimenyetso yigeze itanga cyo kwiranda ndege yari yabo cyangwa yari aviation civile nkuko babivuga bose ibyo bavuga buri ruhande ruravuga ibirugaragaza neza ntabwo nahita nkofira wowe uravuga ibihe nje icyo mvuga nuko indege yarashwe
ariko ndacyakora iperereza utazi neza yari menye ni ya gisivile kuko nicyo yari itwaye, ni ya gisirikare kuko nkuko leta ibivuga. Turacyakora iperereza. Hari abasirikari batatu baje baturutse Kinshasa, umwe ubanza yarasubiyeyo simbizi ngo ashobora kuba harabaye inyandiko mu manyanga y'amazina. Reka dutegereze iyo raporo ikizatanga. Tuva aho ngaho hari indi mirwano ariko iri kuba za Poezero yarayibaye ejo. Imirwano kaniki kanyuka Prito natanze itangazo bigaragaza ko za Poezero no mu bindi bice bitandukanye leta yaharashe ikoreshe drone ndetse n'intwaro ziremereye, ariko na Masisi n'ubundi ibitero byongeye kuba byinshi. Hanyuma nahoze nkurikira kimwe mu bitangazamakuru byo kuri YouTube bikorera mu bice bya Minembwe. Mu kiganiro ejo Colonel Rugabo yatanze yavuze yuko nyine leta yongeye kuzamura ibitero hashize icyumweru cyose, ariko mu kibazo umunyamakuru yamubajije avuga yuko umuyobozi wabo ngo hari bamwe batifuriza twirwaneho ibyiza, bavuze ngo yarafunzwe. Iya makuru warayumvise? Narabibonye babyandika ngo yarafunzwe. Urabizi yuko yari amaze iminsi mu mujyi wa Goma kuruhuka, ariko byase n'inama zitandukanye byase bivuguruzwa na Rugabo. Ngira ngo twanamwumva mwiza, tubanze twumve Rugabo tubone tugaruke dusoze twerekeza no ku Burundi. Bafata nta gisivye muri leta, twemeye yuko umuntu azodufatira umuntu aturiye umucanwa avuyeko tumuhemba 500 miliyoni, tuzomuhemba. Uwo uzomufata ntuzocubesera umuntu uko tutari turaba ko ari ivyo, none ko tugira nkete tukaraba ko ari ivyo. Mugabo ndababwije ukuri twayateguye neza, kuko hakazofatwa batanu umuriro wadutse kuri bo bizaba biheze, kuko bazora ba terrorisme murazi igihano. Igihano kirazwe kiraharuwe. Ngira ngo arabisobanuye neza, reka nta n'ikindi twongera tunatindaho cyangwa nuko leta buriya ifite uburyo iba yiminjiriye amagafu hari agasada yabonye. Ubu niba bakubita bakabarenza hari yabari barahita bavuga ngo basubire mu mishyikirano. Birabyo bizaba kubera yuko Kinshasa nyine yifashisha ino mishyikirano kugira ibone umwanya wo kwitegura. Ngira ngo aranabibonye igihe bari bagiye Washington ko yari itangiye ibitero byinshi cyane muri za Kamanyoro no mu bindi bice, ariko bikarangira imbaraga zibabanye nyine nkeya, bagakubitwa. Bamara gukubitwa bagasara bakavuga M23 bikarangira ivuye hariya muri Buvira. Ibyo tubyitege. Ibi bitero uratekereza ko leta kubigihanyanyaza kuri ibi bice bya Minembwe bituruka ku Kivenza? Leta bari leta buriya, leta bari leta ifite ubushobozi bwinshi, ifitanye abafatanya bikorwa, nicyo ngicyo gituma. Ntabwo ari yo mpamvu. Iyi ntambara irimo ubujura bwa dani. Birashoboka nyine nibyo navuze ngo leta bari leta ifite abaterankunga benshi, ifite n'ubushobozi bwinshi n'abashaka gushyira mu mifuka. Bishobora kunyura mu abaterankunga bashobora kuza bagamije kwiba, bashobora kuza bagamije guhemukira abantu runaka. Nibyo navuga ngo leta bari leta naho ngaho ikura ubushobozi. Leta ku buryo ivuga iti reka rero dukomeze twumvise abadepite n'inteko ishinga amategeko muri na Sena yuko urugamba rukomeye kugira ngo hagira amamiliyoni n'amamiliyoni agomba gushyira igihugu mu ntambara. Tureseve tugura imbunda, tusagure, tuvuge yuko amafaranga twari dufite ibitero dukomeze twerekana ko ibitero biri gukorwa, nyamara tubasha kwinjiza amafaranga aturuka ku ntambara. Ibyo bintu si leta yinjiza, ni abantu ku individu bari muri leta, ni abantu bari muri leta ku giti cyabo bayinjiza, bari kwirira amafaranga, bayasahuye mu bwo buryo bwo kwanga bagiye kugura ibikoresho bakayatwara, bagiye kugura abamercenaires bakayatwara, bayaha abamercenaires bakabagarurira cyangwa bakayanyereza mu bundi buryo, bagakora n'urutonde rw'abasirikari batabaho, bakanabahembaho. Ngibi rero ibiri kuba muri Kinshasa. Intambara rero ntago wavuga yuko idafite imyaka myinshi cyangwa se igihe kirekire kiri imbere gikomeza, kubera ko hari abafitemo inyungu mu ruhande rwa leta ndetse n'uruhande rwa communauté internationale n'ibihugu bikomakomeye. Tuhite tujya rero twitse gato tujye i Burundi. Burundi nyuma yo gushya kw'amasoko atandukanye biravugwa yuko mu Burundi hashyizweho akayabo k'amafaranga mu gutanga amakuru no kuborohereza iperereza kugira ngo aya masoko ari gushya urukurikirane. Biri kugenda biti? Nabonye Perezida w'u Burundi ari kumwe n'abayoboke be muri CNDD ndavuga yuko bashyizeho miliyoni 500 z'amarundi ku muntu uzafatwa atwika rira soko kuzamufata bazayamuha. Yenda sinzi niyo wazagiye bakayaguhaza, wareka tukamwumva njyewe se nkafata nde ugatanga ugashakisha abo ubeshyera, kandi Perezida avuze yuko ngo bazabanza bakabigenzura yuko nta bari kubeshyerwa. Ngira twamwumva wumva uko avuga.
reka twumve rero perezida w'u Burundi avuga kuri iki kintu, avuga n'ababaye gusa yerekana yuko amasoko ari gushya mu Burundi, umuntu atavuga yuko ari amashanyarazi sirikwi cyangwa se imbabura bari bari kotsaho ibigori, ahubwo ari abantu bashobora kuba bitwikira politiki bagatwika aya masoko. Siko bimeze? Kadusoze rero ko ntago nizeye Saudi. Ngira ngo rero twari turi i Burundi, reka tugarukire ahangaha ku makuru twabateguriye kuri uyu munsi. Umuntu yagira ati mukomeze muhaye muronke kuri uyu wa gatanu kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Njye na Jean Baptiste Nibishaka na Vincent Mugisha. Clip yari kuri kamera.